Ibe byiza nshuti bakunzi ba Barasa Network. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing. Tugiye kubagezaho inkuru twise menya ibyo Perezida Ruto yaganiriye n'urubyiruko rwari hafi kumwirenza. Mu kiganiro mpaka cyabereye ku rubuga nkoranyambaga X rwahoze ari Twitter mu mpera z'icyumweru, Perezida wa Kenya Ruto yabajijwe ibibazo bikomeye n'abigaragambya kubera ubugome bwa polisi bwagaragaye mu myigaragambyo iherutse kuba ku nshuro ya mbere. Ruto yasabye imbabazi, arongera asaba imbabazi kubera ishimutwa ry'abavugwa ko bateguye iyo myigaragambyo. Hari hashize igihe gito Perezida Ruto ahatiwe kureka umushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari kubera imyigaragambyo yateje ikibazo ku butegetsi bwe. Icyo kiganiro cyateguriwe mu mahuriro azwi nka Spaces yo ku rubuga X. Ubwo buryo butuma abakoresha X bashobora gukora ikiganiro cy'amajwi mu buryo bw'ako kanya cyangwa bwa live hamwe n'abandi bakoresha urwo rubuga. Iki kiganiro cya Ruto cyo kuri X cyo cyabaye tariki ya 5 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024 cyiswe Engage the President cyangwa ganira na Perezida, cyatangiye gikerereho iminota irenga 60. Amakuru dukesha BBC igitangazamakuru cy'Abongereza avuga ko ibibazo bya tekinike byagabanyije igihe cy'icyo kiganiro mpaka cyari kitezwe kumara amasaha 3, ariko cyabaye umwanya wo kuganira nta guca ku ruhande. Abantu barenga 150 bateze amatwi, bamwe bita Perezida umubeshyi ndetse bamushinja kutishyira mu mwanya w'abandi ngo yumve akababaro kabo. Yabasubije ashize amanga. Yasezeranyije kwirukana abategetsi bose bafite uruhari muri ruswa. Yongeraho ati, ndabyemera ko bamwe mu bategetsi bacu bagaragaza ubukire bwinshi buteye ishozi, ndetse narabahamagaye kuri telefone ubwanjye mbagira inama y'uko bakwiye kwitwara. Nzakora ibirenzeho. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ya Kenya itangaza ko nibura abantu barenga 40 bapfuye mu myigaragambyo. Benshi muri bo bapfa ku munsi uwo mushinga w'itegeko wemezwaga n'abadepite mu gihe gishize. Ariko muri icyo kiganiro cyo kuri X, Ruto yashinje abantu bamwe batagira icyo bitaho gukabya umubare w'abantu biciwe mu myigaragambyo iherutse kuba. Avuga ko umubare w'abapfuye ari abantu 25. Bivugwa ko kongera imisoro byari gufasha Kenya kugabanya umutwaro w'ideni rirenga miliyari 80 z'amadolari y'Amerika. Ruto yemeje ko koko uwo mushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari wakuweho. Abigaragambya bari bafite ubwoba ko ushobora gukomeza ugahinduka itegeko nyuma y'iminsi 21 kuko wari wemejwe n'inteko ishinga amategeko. Ariko Perezida Ruto yashyigikiye byari biteganyijwe byinshi byo muri uwo mushinga, avuga ko byinshi byumviswe nabi ndetse ko byari bigamije guteza imbere ubucuruzi bwo muri Kenya. Imyigaragambyo ubu yahindutse iyo gusaba ko Ruto yegura hamwe n'abagize guverinoma ye no gusaba ko abashinzwe umutekano baburanishwa ku bwicanyi bakoreye abigaragambya. Mbere yaho umukobwa wa Ruto witwa Charlene yari yatangaje ubutumwa kuri X bwo kwamamaza uwo mwanya w'amasaha 3 wo kuganira na Perezida mu buryo butaziguye. Charlene yagize ati, rubyiruko, amahirwe y'imboneka rimwe mu buzima arabategereje. Bamwe mu bo mu butegetsi bwa Ruto nabo bari muri icyo kiganiro cyo kuri X, nubwo nta numwe muri bo wavuze. Bageze ku ngingo y'ubugome bwa polisi, Ruto yavuze ko we ubwe nta mategeko yahaye polisi, ariko ko azakora ku buryo uyigenzura akorwaho iperereza. Ubwo yahatwaga ibindi bibazo kuri iyo ngingo, yashishikarije abari bari muri icyo kiganiro kumuha amafoto na video by'umupolisi w'umugabo bise umupolisi w'umwicanyi kubera kurasa mu bigaragambya. Yaravuze ati, nzashakisha umupolisi w'umuhemu ndetse nkore ku buryo atabwa muri yombi. Mwakwibaza muti Ruto yafashe izihe ngamba? Icyo kiganiro cyayobowe n'umuvugizi wa Perezida hamwe na Kevin Monari utangaza ibiganiro ku mbuga za internet ndetse ufite ijambo rikomeye mu bigaragambya. Wavuze ukuntu yashimuswe n'abagabo bitwaje imbunda bambaye imyenda isanzwe ya gisivile. Ruto yagize ati, nsezeranyije gukurikirana icyo kibazo cy'ishimutwa no kugira icyo ngikoraho. Abandi benshi bagiye mu myigaragambyo bavuze ko bashimuswe n'abakozi ba leta, bagafungwa amasaha menshi, bagaterwa ubwoba, ubundi bakarekurwa batigeze na rimwe bagezwa mu rukiko. Mbere y'uko icyo kiganiro cye cyo kuri X gitangira, Perezida Ruto yagejeje ijambo ku gihugu kuri televiziyo, asezeranya gufata ingamba nyinshi zo kugabanya amafaranga leta ikoresha. Avuga ko zikenewe kuko inyongera ku misoro zari ziteganyijwe zakuweho. Izo ngamba zirimo gusesa ibigo 47 bya leta bikora imirimo ifite aho ihuriye, guhagarika mu gihe cy'amezi 6 kugura imodoka nshya zigenewe abategetsi bo muri leta, guhagarika ingendo zose zidakenewe cyane cyane iz'abategetsi bo muri leta, kugabanya abajyanama ba leta ho 50%, gukuraho ingengo y'imari ku mugore wa Perezida, ku mugore
wa Vice Perezida no ku mugore w'umukuru wa guverinoma gushyira mu bikorwa kujya mu zabukuru ku myaka 60 ku bakozi ba leta. Yihanganishije ababuza babo ariko avuga ko iki gihe kigoye ari umwanya ku gihugu. Ati amaherezo turimo kugirana ikiganiro nyacyo kitajyanye n'amoko yacu cyangwa imyanya turimo cyangwa amashyaka ya politike, ahubwo kijyanye n'ibibazo bigira ingaruka kuri buri wese muri twe, ibibazo nk'imisoro, umwenda, ingengo y'imari, ruswa, ikiguzi cy'imibereho, ubushomeri n'amahirwe ahari ku rubyiruko rwacu. BBC ikomeza ivuga ko ibyo yagiye abikomozaho muri icyo kiganiro cye cyo kuri X, ariko umwe mu bakoresha urubuga X yavuze mu ncamake uko abigaragambya biyumva. Ati kuki wicecekera kugeza ibintu birenze igaruriro? Biraboneka neza cyane ko ubuzima bwacu ntacyo bukubwiye. Bitandukanye no mu magambo yavuze imbere aho yagaragaraga nk'uwiyemeje kurwana no kwihagararaho, kuri iyi nshuro Perezida Ruto yagaragaje kwicuza kurushaho. Ruto w'imyaka 57 yagaragaje ubuhanga mu buryo yitwayemo muri icyo kiganiro cyashoboraga guhinduka guterana amagambo, ndetse yagaragaje kwigira icyizere no kugira urugwiro, asubiza benshi mu bamubajije ibibazo akoresha amagambo nka muvandimwe wanjye, mushiki wanjye cyangwa nshuti yanjye. Perezida Ruto yasoje icyo kiganiro mpaka nubwo hari benshi bari bagishaka kumubaza ibindi bibazo. Avuga ko bibaye ngombwa ko agenda kugira ngo ajye guhura n'ikipe ya Kenya igiye guhagarara igihugu cya Kenya mu mikino ya Olympique mbere y'uko rekeza i Paris mu France aho iyo mikino izabera. Ariko yavuze ko yungutse byinshi muri icyo kiganiro cyo kuri X, ndetse ko yizeye kuzakora ibindi biganiro nk'icyo. By'umwihariko yavuze ko cyamwigishije ko akeneye kurushaho kwishyira mu mwanya w'abaturage bagenzi be, akumva akababaro kabo. Na nshuti bakunzi ba Theo Barasani dusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza. Nimukore subscribe, like ndetse munasharinge.